Well, schönen Tag alle hier bei Schtrucklaunt. Das ist Oktober und so ein schöner rheinischer Tag. So dann haben wir viel gemerkt und like, wo ein bisschen eten merken. Jetzt werden immer so schön, wenn es büten so regnisch und sehr windig ist. So. Sehr Fan. Und mit das erste, was wir klären wollen, wir haben uns so eine Spring Rolls Steak gekauft. Das ist ein sehr gerne fleckiges Steak. Hier kann ein Bild sein, das kann im Stuhl kaufen. Und wir haben was Apfel, gekauft oder gefroren zum Päbacken. So eine schöne Apfel hat wir tussen im Garten gehabt. Und die kann ich auch andere Deeg anrühren. Aber guck mal, hier haben wir also eine rollgjes. Das nennt sich Rollos de Primavera oder Spring Rolls. Das wurden die dann Herbst rollgjes sein. So, da hat ich Apfel eingeriert. En die had ik alle eingeriert, alle abgekakt. En eingefroren, die had ik me abgedeft. En nu, wat we doen is, dan nemen we dit deeg, die is zo down, die smaakkraak durchsichtig. Wir werden es nicht bloß voll dicht packen. Na, was wir doen, dan nemen we dat flexje, da een klein beetje Wutter andocken. En dan doen we door Apfel nemen, oder je kan ook peaches, oder wat immer je habt. Einzig dan Fleisch, mein Freund, der merkt fertig so eine Empanadas, der doet Fleisch errollen. Das hat ich auch getan, das schmeckt sehr schön. Aber von der, wo wir durch Apfel nehmen, wir haben ein paar Sorten Apfel, rote Wille-Apfel, auch gewöhnliche Apfeltjes. Und da kann ich sagen, spiel die dann mit, was die das Fan gelehrt haben. Und dann, wo wir das alles in der Rolltjes merken, was ich warte, ich kann dann nachher an Deipet Fahrt bruden. Oder ich kann den kleinen bisschen mit Butter bepinseln und dann die backen. 375 Grad, was die Fan brun sind, scharf durch. So, das wird von der mit aufhängen, und dann, wo ich mit das aufhängen, fertig sind, dann jag ich mir ein Schwien-schula, das ist ein Schwienschenken zu backen. Ich will Ihnen wissen, was dort schafft. Aber das wird wir kriegen nicht mehr aufhängen. Du kriegst es dort. Und was ich wollte, wenn ihr nachher sind, ist das merken, dann würde ich alle ein bisschen apart erfrieren. Und dann kann ich die an eine Lusch nehmen, dann die an eine Lusch nehmen. Und dann friere ich die an, und dann irgendeine Zeit, wenn ihr das jagt, dann nehmt ihr was raus. Kann ich dann wieder ein Deipet Fahrt bruden. Oder je kan die aan de baken afvliegen en aan de baken 375 Grad. Zoals ik zo al zei, den typisch bepenselen met schmutz oder Butter. En dan die aan de bak baken wat die smakbruin zijn. So dat zijn een beetje een kleine appelpackjes oder appelrolletjes. En weet je wat, ik doe hier een beetje Wutter aandocken, dat ze een beetje toplein loten. Maar wegen, ik dat doe is wegen, die werden er nur uitgedreigd, die werden een beetje hard geworden. Maar wanneer je die frisch am Stuhl kijkt, met die loten smak abdeven. Dann darf ich nicht mal am Wutter andocken, das ist dann so fein Weg, dann schafft das noch besser. Aber das ist wieder noch ein bisschen alt, ein bisschen ausgedreht. Du weißt, dass ich wieder Wutter andocken, dass ich wieder Toplein deuten. Und was ich was, hier haben wir uns Schwien-schula, die werden wir uns von der backen. Wir wollen verschiedenste Speisen gebrochen. Ich will Ihnen dort wiesen. Here's a pork shoulder we are going to bake today. Ich leider was sehr schön schmecken. En hier haben wir Geschmack viel gemerkt, mit Ekenhalt. Und ans Schenken oder Schwien-schula haben wir hier Geschmack abgehangen. Und da wo wir den backen, wir wollen den alle 20 Minuten oder so, wo wir den drehen, dass den alle rund am alle Seiten der Fan backen. Und einige Menschen sind mal neugierig, was ich von oben brauche für das. Ich kann mir das mal Jahren 3 Minuten merken. Bloß von Blech, dann habe ich den von Bern mit Teilen ausgelegt, dass der wird der Herd holen wird. Das ist ein rein einfacher Ofen, da kann ich die Teilen noch. Und dann eine Seite ich dann mit Ekenhalt 4 merken. Und da habe ich das Schwien-schula abgehangen. Das schafft bloß sehr, sehr kalt. Wir büten nicht zu schrecklich kalt, das wird 12 Grad warm. Und das schafft sehr fein. Nu kijk mal, ich habe da 1,5 Stunde gjebackt. Nu wil ik niet weten wat we het nächste worden doen. Nu wil ik de rondom van ongeveer een halve zaal lossnijden rondom. En hier heb ik een soort vleeszout gebracht. Ik wil je nog een beeld van checken. En dan weten ze dat ze rood. Dat is niet reep, dat wordt ze rood van dat zout. En dit is de eerste zout. Ik wil dat hier nu rondom lossnijden. En daar hebben we een andere soort spijs gebroken. We worden van ongeveer 3 oder 4 verschiedenste Speis gebrochen, jedes Mal wollen wir das dann aufschneiden. Und dann haben wir ein Stück 3, 4 verschiedenste Geschmack von Fleisch. Nur noch was die gleichen. Was von Fleisch sollt ihr haben und was die gleichen.
En wat ik dan wil doen, waar we dit is gaan rondom besneden, dan waar we den waren aanzalten met een andere spezie. Den waren terug gaan abhängen en waren van een stunde en half zo bakken. En dan den waren aufschneiden. So. Moet zeggen we dat ik had het nog helemaal gedaan. En dan her kan je dat vleesbrokken zum tacos merken, enchiladas, pizza op, gorditas, oder so eine sandwiches, lunches. Wer weet niet wat alles. Dat vlees is ergens wat te brokken. En nog zo goed om te frühstück. Ook klaps merken, oder whatever, lunches. Ergens wat. Oké, en het nächste wat we waren doen, dat waren een andere soort vleessaltbrokken, spezie. Dat naast ik denos, dat gaan we nog steeds kijken. Want jij moet een gelegenheid zo te kijken. Ik wil niet zeggen, dat wordt u niet lezen, dat heeft niet zo schrikkelijk veel zout. Dan kan je nog spezie brokken. Nu wordt den rund met dit erzalten en dan wordt het nog eenmaal bakken. En dan na een stunde half zo, den we aan betreien door beim 4, dat de rund dan wat hem bruin bakt en zou den waren aufschneiden. So. Anyway, nu wordt den twee abhängen, du kijkt hem al, den hebben we goed bezalten en bepulveren. Nu wordt den hier waren abhängen en nu wordt den waren bakken laten. En dan van door weer. En weet je wat? Hier, dit vlees gaat je echt door afgesneden de eerste zout. Nu doe ik dat aan de andere zijde ook nog smak bruin broden. Dat is zomaar goed, aber eigenlijk aan mijn beide zijden geen bruin. En check mal hoeveel schmutz du erst. Du hast kein Schmutz an de pan neergegooid. In deze oven had ik deze weg waren afgesteld. Die Bären bij ons in Schtrucklaunt. Kan je de Bärenbrot met hout herten. Ja, nu wordt het aan beide zijden. De ene zijde weer smakbruin. Nu wordt bloos de andere zijde nou ook smakbruin broden. En dan waar we dat, wat ik dat wijzen, waar we dat in de schiet nemen en einpulen. En wanneer we er nog een beetje vaten is, die pulen dat we dan los. En dan gaan we dat een lusje nemen en dan dat afvrieren. En dan ga je ergens een tijd vlees eruit. Dit is dat wat ik met dat vleeszout had, wat het vlees rood merken deed en wit merken deed. Oké, nu gaan we dat een beetje aftellen. Wat we daar weer doen is dat we dat nemen, dat alle in een pulen, al dat vaten. Bij deze schwien die hebben nur vaat. So, we worden dat alle uitpulen, dat is een beetje met reichen alles. Is die gleich nog erbij. Aber is die gleich niks en del extra vaat. So, wat ik zei, ik hebben dat alle in een pulen. En dan staat er uit om tacos merken, oder hoe immer jeder brokken. Ik heb al wat tacos gemerkt en ik wil niet zeggen, die schmecken sehr schön. Oké, de eerste zout hebben we nu eingepult en fijn gepult. Dat is eruit. Nu hebben we de nächste zout. En nu hebben we de nächste zout ook al waren dat frisch afgeschaald, afgesneden. Waar we dat ook nog waren. Durchpulen, dat vaten we alle af. En dan vandoor weer. En weet je wat? Als je dan bloos zout en peper. Dat schaft ook. Dat is dan met alle neutraal. Dan kan je dat ook thuis wat broken. Maar wanneer je vlees zout leggen, die hebben vielleicht verschillende soorten wat je interessiert. En wanneer zelfs niet een dag, wat je interessiert, dan nog met je barbecue sauce te even schmeren. Wer weet wat immer je leggen. Dit is het vlees van dit spezie. Dat is nu ook vorig. Nu wordt het nächste. Ik had nog een zout ook met bloos zout en peper. En deze zout, wat ik nu daar afsnijden, dat had ik bloos met zout en peper. Dat schmeckt einmal ook nog het meest het schijnste. Zoals ik zei, brokt zo'n wel. Nu wordt er helemaal rund aan waren een beetje besneden, voordat je van half zal dik waren. En dan het laatste wordt dan nog met wat we na Montreal steakspice aanpulveren. Oké, nu zijn we het laatste. Dat was dan wat we na met Montreal steakspice. Dat ook nog spijzen. Nou, dan nog eenmaal met hem voor 4 zaken, maar dat is goed als dan zo vorig zo. Maar alles top heeft man dat van je een stuk 6, 7 Stunden geduurd. En we aufschneiden, dan waren we een halve Stunde baken. Maar dat is het beetje was. Dat ja, zeer schijnend vlees, dat is een klein beetje gerekend van dat ekenhout. Zo, ergens weer het hier en daar, ik heb geproefd dat en loop je weten van waar je zijn en wat je alles bij je vallen is en wat je smaakt heeft. En nu hebben we dat woord van dat hebben we nu al een lusje nemen. Gaan we dat aanvrieren. Kan je door naam opschrijven wat van de species je gebruikt aan. En dan wanneer je eens hastig nog wat honger, de tacos of de pizza of
lunches oder wat andere heute sandwiches. Wat immer je wel, enchiladas, tamales, dat ga je te ergens voor brengen. Tortas. Schabelen met zijn vlees oder samars met je brood en eier. Ergens voor hastig. Okay dann, auf Wiedersehen von Schtrucklaunt, Buena Vista. Wünschen jullie einen schönen Tag und Gottes Segen und sehen wir uns das nächste Mal.